Школа менен Алтынбектин элдин баары тааныйт. Тааныштырууга деле кажети жок. Видная лог Акулов Дамир даярдаптыр. Дамир өзү чабат экен. Жетегибиз кызыл суу. 3-чү номер менен Медок. Медок элдин баары тааныйт. Токтиев Шавкет. 8-чи номер менен Прага келатат. Акунов Арсланбектики, Шерматов Мыктыбек даярдап. 6-чы номер менен Бонус Канизавод Элдияр. 7-чы номер менен Патрон Манди Автандилдик экен. Автандил өзү даярдап, өзү чабат. Тол Бакамбаевкадан. Прага Акунов Арсланбектики, Шерматов Мыктыбек даярдап. Алтынбек чабат экен. Тол Караталадан. 8 баш. Çavandesler 6 aylampaga gidiyor çavlat. Midok gitti 3. Midok 4-1. Dolu Süleyman Baktedik eкен. Bakten özü çağıparat öme dayardaптыр. İslam çağıparatan Jumgal Bayzak ayırına. Медок кетип баратат. Шкода. Олейника Владимировский Шерматов Мыктыбек Алтынбек чабаратат Беловодскийде мынакей. Шкода АЖП Шипка. Да. 2-чи номер менен Видная лог. Биринчи Медок келатат. Медок АЖП Доктор Немеси Маргонао. Birinci Медок келатат. Бүгүнкү калыстар менен дагы тааныштырып коеюн. Бүгүнкү ушу башкы калыс Касымбеков Жолдош, Шермат Мыктыбек, Селин Батырбек бүгүнкү мынакей калыста берип атышат. Кудай Девет mikrofon berçi. Praga ikinci getip baratat, Şkoda üçüncü getip baratat. Buna Kuday buyursa. Tamam, Astros'tan alıp mı?
Ekinci aylanmaga gittim. Rus. Midok ketip baradat mına. Ondan keyin Praga. Birinci nomer menen Midok ketip baradat. Ekinci Praga. Beşinci nomerde alındı da. Beşinci alındı. Üçüncü bolup Skoda ketip baradat. Midok, Praga, Skoda. Chamberlain 4-cü ketip baradat. Qaziyev Sağımbek'teki jaylı çuaq dayarlagan, çuaq özü çağıp baradat. Sargamış'tan. 5-ci Dolon alındı da baradat. Midok, ikinci grup bitip 3-cü aylanmaga ketdi. İkinci bolup Skoda çıktı. Skoda ikinci ketip baradat. Praga 3-cü. Chamberlain 4-cü ketip baradat. 3-cü aylanmaga ketişti. Kutman inimiz bir jakşı berip koydu adam buna Kutman'a bir kol çağlar menen. Kutman inimizde bir jakşı sıktı adam. Dağlı kışlarından jakşı benim. Sabır sen gelgende ne gidip o yanlardan benimle Cavkaray yavasam da camalın 3-cü aylanmaga ketişti. Özümdün kıyırınan karay verir Özümdün kıyırınan karay verir
Sorma. Chamberlain 4. номер менен 2-нчи кетип бартат. Шкода экөө мына тирешели башма баш кетип барачат. 4-нчи айлапага кеттиңер. Прага 4-нчи кетип барат мына 8-нчи номер менен. Медок дагы алдыда. Кутман ийизге рахмат. Кутман. Altı aylapa. 4-nчүдө кетип баратабыз. Мына Медок 4-нчүдө кетип баратат. Медок 1-нчи кетип баратат. 2-нчи номер менен Видная Лук Туратбеков Исламовду маңдайында кетип баратат мына. 5-нчи номер менен Долон бул алынды деген. 7 Патрон. Алтынчы номер менен Борис кетип баратат. Энергия заводу Тукман чыгып баратат. Өмүрбек даярдаган Том. Мынаки бүгүнкү 3-нчи номер менен Медок 5-нчи кругга кетип баратасың дагы 6 айлапа. Мынаки бүгүнкү жорго күнүнө арналган күндүн ачыгын карагылачы, көлдүн тунугун карагыла. Жорго күнү бүгүн спринтер жоргодон баштап тай жорго, кунан жорго, бышты жорго, чоң жорго болуп. Ушу бүгүнкү күндүн жарыгы бизге кандай? Элдин маанайы жакшы, үшүбөй жакшы отурасыздар. Мынакей. Кудай буйрса 4-нчи номер менен мынакей Чаберлен кетип баратат. Шкода 3-нчи болуп баратат. Шкода 3-нчи баратат. Прага 4-нчи баратат мына. Прага 4-нчи баратат мына. Бүгүнкү ушул жорго күнүнөн демерчилерге дагы бир сыйын айтып коеюн. Жорго Федерациянын президенти Хасанов Канат Зерликович 300 сом. Демерчи болуп Асанбек ата жылкы чарбасы 500 000 сом. Касымбеков Айбек 110 000 сом. Касымов Айбек 110 000 сом. Токтиев Шавкат аке $5000. Замир Мукашев $500. Строй компания Адем Групп, Адемова Жанна, Квартал Строй, Талипова Асыл, Бексер Спорт Сергей Быковский
Василий Николаевич 25 bin. Ayvar Narından 100 bin so'm, Berdibek 20 bin so'm. Ayakkı aylampaga kettik Midok. Ayakkı aylampa. Последний круг. Seyiz yapacak değil mi? Ayakkı aylapa. Chamberlain'in Skoda getip adam mağdaya ardadaki. Skoda Chamberlain. Dördüncü bolup Praga getip adam buna. Ayla Praga getip buradan buna Praga. Ayakkı baygeli paratması bonus. Елде организа отыруға кен bonus. Tutman getmeden. Bol. Medok. Buna Medok. Medok. Kalыстардың чечиминен айтабыз азыр. Азыр kalыстар чечип берет, ошондо гана жарыя кылабыз. Kalыстардын чечип Jorgo Federasyonu Prezidenti Hasanov Kanat Erlikovичке bir aytabız. Kim kançançı oldu? İkinci bolup Skoda gelen buna. Skoda geldi. Üçüncü bolup gelatkan Chamberlain üçüncü bolup 4. nomer menen gelgen. Tört Jorgo bayge var. Şundası görürüz. Bonus je Praga. Ökönün biri. Bonus'ta gelen bunaki bonus je Praga. Hazır. Kalıstar çeşiminden giyin aytalı. Kim kançançı geldi. Bonus je Praga. Dördüncü bolu hazır. Kalыстardın çeşmine giyinken aytabız. Giyip kançançı geldi. Hazır aytat.
Арбалинде кел такпайке. Қалыстардың чечімінен кейін ғана айтамыз. Ким қаншаншы келді. Прага 4-ші өтті. Сүріп көңгі байқет оқ. Ендес көптасыңар. Илгері Қырғыз атауымыздан сүріп көңгі байға берген емес. Алтын номерінен 4-тен başlaydı, 4-тен. 4-ші Patron Тоң Бакамаевкадан чоң жорғоны тапшырып жатқан Президент Федерациясына өзі тапшырып жатады. 4-шіде Patron. Bonus 3-ші, 2-ші байгеменен Чемберлен, Шкода 1-ші байге. Мына Президент Федерация өзі тапшырып жатады. Вице-президент жанында тұрады мұнаке. Қалия өзі дағы жүрет мұнаке. Қалия қызда өзі жүрет мұна. Шкодаға мұнаке. Жорго күні менен Чолпон Ата шаарынын 1-ші жолы өтіп атқан жорго күнүнө Шкода чемпион болду. Владимир Алеников мынаке Шкоданын баарыбыз тааныйбыз. Шкода эмне деген гана байгелерге катышкан жок. Ошондо мынаке 1-ші байге Шкода, 2-ші Чемберлен, 3-ші Бонус, 4-ші Патрон. Мынаке Президент Федерация вице-президент баш болуп тапшырып жатышат байгени. Байгеңер кут болсун. Байгеңер дагы кут болсун. Бүгүнкү тоюбуз жакшы марайда, жакшы болуп, эки тойлорубуз мындан да жакшы болсун. Байгелерибиз чоң болсо, чоң акча кармасак, көңүлүбүз ачык болот, ден соолугубуз да болот. Байгеңер кут болсун.